культурата сургу бичиге барын тух, бу чорон барын тухры сүтүү хога дейин санамын бу. Ен балаччыл хана элбе хомуйдум. Огунан баран күн бүгүнгө жели ким дагыны ол чороны иле карагынан илитинен тутан көрөлүк. Чарон, что же в нем такого особенного? Почему он притягивает наши взоры? Почему заставляет сильнее биться наши сердца? Чоронун орожоннор буланы итагаллах булуктактар. Итагали сакай итагалинен айылканы кытталтыгар жондорондук бидде оңорор булуктактар. Чорон ден саха культуратыгар былыр гаттан келбите киннер бу ихит бастакытынан туран ыгыкка туттуллар, күн айы туттуллубат, ыгыкка кымыс иерге анаммыт. Elbette çorağın Türkiye'lerin bulanman komayan talirет. Ontaken nikah dönemin tepkinde kıhamma tebit yemin komyer buldu. В одном из выступлений известного искусствоведа Паолы Волковой я услышал рассказ о становлении философской культуры в Древней Греции. На примере пира, когда во время трапезы нельзя было говорить ни о чем, кроме того, что нарисовано на вазах для напитков. 500 лет греки практиковались в отрешенном говорении, и разве после этого не появилась философская культура античности? Когда я подумал о якутском кумысном кубке Чороне, на котором абстрактным символическим текстом изображены коды, вырезанные резчиком по дереву, коды благопожелания Алгыса, направленные этой земле и ее людям. Привычно думать, что у любой национальной культуры есть свои символы в языке, ритуальных предметах или каких-то других сакральных вещах. Но для философии не менее продуктивно говорить о том, что сама этническая культура является производной от символов и символических конструктов сознания. Сегодня мы поговорим о Чороне как одном из концептуальных символов культуры Саха, очерчивающим всю ритуальность главного летнего праздника Исех и обряда кумысопития как причащение к сакральному, святому. Сегодня Чорон превращается в вещь с нулевым сознанием, просто в знак летнего празднества, этнический маркер, сувенир со стертым символическим посылом. Сегодня в этой передаче будет дана попытка легкого осмысления символического смысла Чорона, обыгрываемая в современных формах культуры, в театре, музыкальных фестивалях, якутском кинематографе, фольклорных танцах и, конечно же, творчестве якутских художников. Мы пригласили театралов, искусствоведов, музееведов, археологов, а также просто коллекционеров, обративших свой взор на аутентичный якутский Чорон. Многое еще не изведано о якутском Чороне, и он ждет своих молодых исследователей для того, чтобы попытаться понять историю этноса с точки зрения символической эволюции сознания, а также на примерах трансформации формы Чорона попытаться выявить основные эстетические концепты, сложившиеся в традиционной якутской культуре, подобно тому, что сделано в японской эстетике. Приятного просмотра!
Чарон. Что же в нем такого особенного? Почему он притягивает наши взоры? Почему заставляет сильнее биться наши сердца? Вероятно, потому что каждая искусно сработанная вещь, она сама как космос. Когда и как был сработан Чарон, доподлинно нам неизвестно, но судьба его невероятна. На протяжении многих столетий, вереницы веков, он пережил драматургию времен, и сегодня, в 21 веке, он актуален и современен. Он является одной из самых важнейших, значительных артефактов культуры народа Саха, неизменно сопровождающий не менее древний обряд национального праздника Исех. Его символика выражает через форму и орнаменты отношение народа к природе, к окружающему миру, его мировоззрение, поэтическое восприятие мира. Чарон неизменно связан с культом коня, ведь в мифологических представлениях якута конь имеет божественное происхождение. Он связан с небом и солнцем, небом и светилами, травой и деревьями, реками и горами. Форма Чарона, устремленная вверх, она словно рождает ассоциации с таким концептом, структурирующим мифологическую картину мира, как Вселенская ось. И рассматривать Чарон можно бесконечно. По сути, это совершенное, изысканное произведение искусства, народного искусства. И невольно возникает картина, как после тяжкого трудового дня старый мастер садится возле горящего камелька, берет в руки острый нож и мгновенно превращается в художника, занимаясь резьбой по дереву. И вариации, орнаментики, которые мы просматриваем, бесчисленное множество, ритмики которых само кипение жизни. Мы видим, как в процессе труда, как из века в век при выделке Чарона рождалось чувство красоты, нравственный и духовный опыт народа. Вот что такое Чарон. Передавая премудрости от отца к сыну, наработанные формы, орнаменты, инструменты, рождалась так традиция при выделке чаронов и национальная резьба по дереву. И все это Чарон. Zaman sayını uydu, samalыкымыз кутулу, уақта утақ чаронтан, утап бітті елде, көк түркіні қонуғы, түлге ғамыстамы. Үс атақтақ, үс кетерді атақтақ чаран туғынан кепсиямы. Бұл чараны, онлық чаран туғынан кенігеға, білім тағымнақ кенігеға бұл иннекенчі Афанасьевич Потапов кенігетер ақтылан тұры. Бұлар сақаларға кетерді үс атақтақ чаран бар әтеден бұл. Білім тағымнақ кенігеға кирен тұры. Оғынан баран күн бүгінге делі кемдағыны ол чараны илі қарағынан
илитинен тутан көрелик. Икки тыгынча түйесыллаха мен археологическа кахы путум чурапчы улугар болтоңны хелигер. Онна үстедактах чоран көстүбүтө. Ол чорамы пул аңарады. Тога аңара жетака өлүккө малы салы уралларгар ажатан барын ураллар. Онда ол тәһеллергер аңарынан кайтыбыт быйлах. Бу чорамыт диктите ден кисеңәрәре ден бу атага кетердиллер, оны ухуллар. Оны боллагына мен 2005 жыллағы археологический чопыр келдер бітім. Оны аған экспедиция кытыспыт Франция археологтары чолан мас иделях эксперт эме бигергетен турар. Кене бу кудук теорияр. Если чоран Сулахан Аласа сделан из цельного куска дерева, то Темир Бапыт ножки были сделаны отдельно и затем вставлены в отверстие, что является более древней технологией изготовления чараноптер. Ол атабы кетерди атақтақ чаран былыргы ден ұяллар. Это сөп бұлақ. Аны өте болтоғын әйелегер дейтім, чырапчылығар. Аны бұлағына бұл чарамыт былыгыны яғытыр әпті. Жол тоғыта маннық. Сахарин археологтары Анатолий Николаевич Алексеев, историческая наука доктора, историческая наука кандидата Владимир Иннокентьевич Сердюков. Бұл саха той хиттері бұғыларынан, тағаларынан, ордық оғырдарынан қойку тас үйеттен қойку орты үйелерге дылы тұттулар әветтерден ұялар. Bir belirti. Anı bollağına 1904'den 5 yıllığa kırayı öğreteci, folklor komuyatçı, narod yüksebilere bolla. Andrei Andreevich Sabin iti katılığı ne heliger. Oto iti Temir Bapıtçı sirtten çoğaz. Uğa ne jene takka amparga toz sunu bular. Onlar ibita bu manık kıra köhüye, toy köhüye köstübüt. Yeger bullağına bu manık üst adaktar tolguru ediyorlar. Tügağa tökünük. Onu gene bu üst adaktarın dururan varan bu köhüyenin manık onlardan kebiyer. Tabi bulgu jana tutalları haftaları tuğ bolla, sımsa bolla. Men bilin bu fonda tuğ mala bolan tuğ epetine hebe bolla. Kıradık acat takını meğuller bolla. Bu mandık ehiti bolanırlar. Hep. Ondan bollağını körün bu. Bu çoramı demeye bu atağa uhullar. Onunla getirdiler. Bu hitte mehana var kanılar, istoriyalara bir bıhıla. Ben bulgatem bu manıkta diyeyim bana. Hani bu manık bağın horaktan bekliyor yoktur o. Kadda konuk uhullar getirdiler cahır diyeceğim. Bu manık bu köyde yiğitin sahını köydeki saha mas saha manık tögürüp bollağı hep. Hatta bu atağın saha bollağın otu töttürü saha sahasta. Ola da bu iken tustuğunun master bollağılar. Onu tepede kuduk ekspertler emettilerdi. Yani bu getirdiler üst atağ çaran
архивистка кахыга костюбитин ким даганы утарар кага хох. Онна бу маған бастыга ақтан аспытым дебі. Билим тағымнақ сұруюга оны катақтақ чоронлар бағалар әбіттен ұрук сұруй бүттер әбет. Аны бұл чорамы төсі төгіл әтебен бұл ұргын ұяғатар кымы сейхеті чоран. Бастатан тұра сер томға тұтталар, оны кымы сейхелдер. Кымы сейхеті беге бейвейті. Бейвейті дейтіві сылғы. Сылғы дейтіві қаңыттан бары бұл сақа әрия сылғы дейін. Ондан тиян. Барда баран ебет. Сағаран ебет бұл ұрғы дейкі. Білен тұрар, еті ғулындар тұнақ ұғықтақтар, сылғылақтар, маңда кәлбет ғулындар. Әме бар болуға. Еті алаттақтар, алаттар дейлер. Әме білелер, кыргызтар ұғық ұғыларын тұғынан бола үйәнерге, қомын бұт үйәнерге ақтылар. Енегіне бұл мен сөбілі әппін, әлі әбет сағаттан дейді оғайдылар ұғыққа өрәпітек, кіміс оңырығы әппеттер, чоран оңырығы өрәпітеден орыны оқ үйән. Әрденлер хақалары верепетақтары болады. Оны аны баннағыры ұлықтақты бәйлер дағыны ол сылғылақ боланыр кімістақтары болады. Оны оларына чағылғытер тейдақпытын бұманық. Білен тұраты кәлі жамдығы сылғылақ кәлелері болады. Оғына манна ұлықтақ сылғыме бар болады. Ол тұғынан мен әрәппәппіл ветеринарная наука доктора Михаил Федорович Гавышев 1996 жылдардағы Якутская лошадьден үлете хүрен тұрар. Бұл манна олықтақ сылғы бар болан бұл дейір. Жететен көсветтеді. Онда олағына кәбі Петр палеонтолог, биологическая наука доктора Петр Алексеевич Лазарев анан өріп біті. 1906 асыллағы сәлеркен үрәқі болулы сылғыны өріп біті. 1916 майчан, алла яқылығығар майчан көлге болулы сылғыны өріп біті. Ол өреттен бәрі кандидатскайын, онда докторскайын көміскай біті. Бұл ба докторскай білеті. Антропогенные лошади Якутии. Кене этер о мусуете хылгылар сылгылар келин жети олоқтоқтар жетитен көспиттер. Ол кене айылға амандық қая қалы сүті қалар дейір. Ите араты ұрыннақ болар. Отан мен көндері сақалы да тоқыда тақына мус үйелердің бұға таяқ бар, құлай бар, күл таба бар, ағыр әйгелері бар. Оттан бияқа сылғы барды білген. Бар. Тоғыны сылдардағы 200 сыңча теді ғадығыттар. Өсі, өчен ғыра өченді аған тағарылдары 500 сыңча ғылғыға қоқытып тияқ бұты сөй. Ағыр аға барынан. Өчетігір кымны еті сарттан мұз үйелерін торабыт сылғы. Қайдақ білейін туақ кәмге, айылға туақ сылас кәмгер есте қалға. Хоқ болға. Олата ұлықтақтар дететі көзбейді. Сибир тоғын ағылығы. Өті майчан көл сылғытын дачаровката 2300 сыл. Это бүгінтен. 3 век до нашей эры. Аны болғаны 1996 жылдағы тепа Курускайға газовиктер турба урарылар, тақастаралар дейін. О қастары ғадандар ботыр көмейтін тахар бұттар. О ботыр көмейті болғаны
радикулированная датировка 2,3 эме. 3 век до нашей эры. Оны тоғыл баутыры кепсайты сылгыға жетақына бұманлық. Ол баутырға бүргестәқ. Бұл бүргеге болағына сылгы сототын синниге сұңғағаныр. Сылгы сототын кені бар. Ол атеті мағчам көл өлбі сылгы онына бұл Покровска баутыры бір кемге ара-бара борто дөйдіттен барақтағы. Оларда әдетәңі темір үйелергер. Это ранний железный век. Сылгы бар өт. Очетор ол сылгы қадақ әсті қалы ағай. Әстівәк. Енегіне бұл үсі тақтақ чора амат бейіне үсі түгілетебен бұлырғыны ұяғатар. Енеген түміктәмін кепсәмін бүтер яқын бағарға. Чорон ден саха культура тыяр былыр гаттан келбите киннер бу ихит бастакытынан туран ыгыккаре туттуллар күн айы туттуллубат ыгыкка кымыс иһерге анаммыт ихит болар. Бу историята билигиндәне учунайдар этеллеринен сите быхарыллалык ихит болар. Ол гынан баран болланы сабагалан көрөллөрүнен эти былыргы скифтар ихиттері болулу скифский котел ден эти Алтай, Сибирь өттүгер кеңник бронзой өтер тарқана хыджыбыт ихит котел бар. Ол котел боланы бихия 1912 жыллақа марқа үрәқтен кейтбіт, эти бөлі үрәқтардытынан. Ол кирбит котелга майгынныр кенеме бир атақтақ теннер, оны бир жура оюлақ теннер етелер. Ол еген кеннер онно сабақалаталар. Ол гынан баран аны 2 сеттүнен аңарда сол бронзовай үйе котелугар эре болбаққа бұл хақа херегер былыр-былыргаттан тойынан оңохуктар баллара биллер. Ол той оңохуктартан эмие ылбыттар ден кийитбит бу чораңы оюта бичиге кийитбиттен этеллер учунайдар этеллернен иннегенан сабагалаатакка бу чоран былыр-былыргаттан бихеха хакаларга бериллен каалан культура бытыяр билиңәңер тиен келбит чоран ден аттанан кымыска кымыс иһерге ыһарга анаммыт ихит болар. Иннегенен боланы литературага эксекулага лексе этен турар. Чораны тебелерин үрдүгер бир атактак чораны үйе тутан бараннар үсте уруй ден этеллере диебите бар. Ол уруйдууларыгар боллагана үйе айыларга этеллере бит кас бидди айыларын аттан тураннар сүгөрүен тураннар кенеттен ыгыкка көддөһөннөр ihe ambastan onluk hagalıllar ebit ıhıqtarıgar. Ol onton üyeha yıllarga ananallar bu kımıstağ çoran. Onton bu orta sirdoydu iççitiyer ananallar. Onton ja kenneki ühühünen urek ja ol kennetten kihi habarar. Kihi ihiyen söp bolar ebi bu kımıstağ çoranı. Былыргылар bu kımız ihelleriger anı olorun ihellere töbüründen oloran iheller diyen. Olada tögürütçü oloran baran iher nimalaktar evet biligen kolubra üksübüt onu bilbekke tura nere ihebik kolubra bihi kımıhı onu bullanaydı urku etnograftar huruybutların iyin ağan kördüqa onu töbüründen oloran iheller diyen. Olada tögürüktü oloran erenler bu çoramnak kımıhı iheller evet ıhıqqa. Ondan bu İnneginan bollagana bu bir ataqtaq bolun, üç ataqtaq bolun, kinler былыр-былыргаттан kelenler bilinge dılı bihige tuttar hipit bola hajallar. O günan baran o biligen tuttar hipit mas çoramıt
арас атын суолтаға кубулуян эрердиекка хөп тутталлара уруларга аймактарга бетер хорохтор кыра малахыннарга да тутталлар. Ол гынан баран кини бастакы хуолтатын хүтеримен нада быһыла иддебил туран нада курдук механа бар. Ыгыкка онна ыгык сагана бу жон маннык чоранак болар эбите болар мас чоран. Оны боланы мас чораны аны оңорор жоннар бут мастар бут агаян эреллер агаяктар отоннаха элбага хуактекканада арас улустарга эти сыджан чоран тухунан Софья Трофимовна чоран 21 век терилте директоры школа мастерства диэни терибите. Ол онон хөдө ол черчетинен сыджаммыт биһиги арас улустарга хырыттыбыт бу лекциянан. Ол онно ихитакана чоранонон жарыктаначым устар агаяктар эбит. Ханга хороктор ханга чораңа бара жарыктанан эреллер эбит. Кыржагас чораннюттар эдер өттүгер агаяктар эбит. Эдер ки агаяха бит диен көрдүбүт. Онно көрдөкө того жетакана эдердерге тон арас өттүлөр сайдылары ин өйүн санатын эме тутан баран кихи туара билем баран бу чораңа ылсара эме багар оруннага бите болу. Иннегенен бу жоннор хорох улустарга олох чораньыттар хуактар бит. Ити колобра үйе бүлүгө хажыпыт конференцияга онно чораньыттар ден хуактар биккенлерге. Ото ол айылга быһытынан бар болу даганы эмехеп того жетакына киннерге улахан маннык кихи чоран билербик курдук катыңтан оңохоллар иннегенен киннерге оннук тайга быһырыттан тыга улахан чоран оңорорго хептех катың да хуак курдук. Ол ихин багар онтон хылтан эбите болу багар. Ол бир эме көрүңө болу эме тугар эме көрүңөн болуун сөп. Онто ол гынан баран хен састаг өттүлөрү колобра ылсын үлелилери бите болдар. Кен уже колобра билер хатыр жон ылын үлелиен сагалаатагана бу чорамытыр кехите уларыйта хуак болуыты. Бу чоран формата атын манна киллерер, хаңаны киллерер тоқтанады та хуак диханы мен былыргы кайдак барынан, былыргы мастарда кайдак оңорбуттарынан оны үтүктен, оны кеспекке, оны сатан оңордокуна ол эме улахан ситихи болар. Биги культура битер ол улахан ситихи болуыты диханы. Кайдан эттәккә тыгынча 906 асыллакы мен театр булбутум. Очолорго театр, хака театры денере бол бакка. Опера болдун, балет болдун, барата бийке, ите каландрасы булу сага билеген көтүллән баран күйөк материалынан бүрүлдән турар дие бар. Очолорго мен практикан артист быһытнаны бытыра билден тура мен эбэһинэһим диэн иппэй топпай кыра оролларга эпизодтарга кирен такы, конечно, мен эме тикси битим хастадаганы. Школада верне хаджамын театр туһунан били хөбүлүрүм беп болан тыга тиер кахыаттара кырыер кыжыктаага тиминен жоммутан хорорун оголлар этим успейдана алектерне быха кырыян кабихеммин статьяны муньеретим тиеголе хеттерегитен табарыстар догол бухаретим охобати реквизиттери таңас өтүктәчилери декорацион ураачулары Olur kita doğru tas bolamın kinler batı can iniman tutan biren inimanı kömürlü hüccer bolaretim.
Не брағалла таран үлтүрүе таран, конечно, мен очотағы маннык булу манны олақ каледен токуйдағат быһылақпын. Тока мен просто наха қарайбытым, ахыммытым. Онны бұл былыргы лохан артыстар паны бағалаяқта дария хелепсе вәлі тұттыбыт маллары алжаны хыталлары булу деймін. Нар онны фәмиретім. Жан көддіқыны икеніне хытар болар манны. Хороға бапшы өді түгек қолу ата хирге Элбэх пайкай чора алжаммы чорааннар үлтүрүбү чорааннар эни хытал болалар. Опера балет деки өтүнөн таккар пристрой бар эте, онны мастерской болан турбута. Onu uhanallar ete. Min onu elbaq pağa çoran Türkiye'lerin bulanman komuyan talır etim. Onta kendiki dönemin tepkindeki hamma tebit yemin komuyar bolbutun. Onu manı baratın. Heke nadada huaktin noğullum huğa diye biptindüm. Elbaq pağa çoran ontan bulanman onu çorga bile eterge epitim kudduk hitiye ol hetergeten hata barыстырым ete. Мен түгөмө көддөстөкпүнө түгөмө уну батыга жамыкинлерге көмөлөһөбүн болду очон очону кемми хамиету оригиналдар бол onu tutan biren ine kalan biren içinde mani körüm baran kaliyakpadlı diye taktırını ol orguya turar kileydirin kıtta bukkuya bunu turabım bolla ine gana men eddek pağa çorağını toktapıtım balaça çorağını kanılarım bulanmın ültürübütürüm bulanmın Selimneppitim, silimler etim. Silimler etim, onu munyer etim. Olardan bilgin mi yakatım bu da bağlılar atın dehidderge bilin, uşa kendike bili nadalağın, sığınalağın bilenler bili, onlar naçarlistoğalarım, tiyatrın, toyottorayın, beylerin kabinetleri, ilcanur oldur attı, bihim annemi tuttabı, horoğal spektakillerge, annemi köddəmin, ulasallarga bir evim bolla. Nanti ispiremi handi bu ne bu akarı bagay hıccanı mi ulukan tuakta perspektifine tavkuya da huwa hıccanın onu manoma bütün bilgin tuha nada bolan kalma diyemdini bebin beyimdeki malacıyası bu dibin. Ata gıtın onu heki uğtalabıtım onu uruk gastrolga hıccaretim eddaktik teatrda bu gastrolga emiretibit o hağına mi bilgini kurdu bol batağata ne bulurgun baratan iti bu ugakka, iti bu çulanga, iti bu sarayga ne bıraktanlar bolarete kulüpka ne mi engin rasemin Türkiye kampırka kulüba hicir hibbit bulurdu hitteriginler bol me bolarlar ete spektakl turalın nahtara ağalan baranın bırakpıt yan hayabıt diye elbek bollar. Бар биhin Европа тетте. То бар биhi bu tanıştığımda da düga etergili piramide de toxtu topata duruttır tette. Bu hamı kündüm ol bu çoran den bolar ette. Bu saxana hanatar saxanın saxa deter saxa gün aya habit ihte xumuha ette. Onu terminde töhnet kündü şu master olmasa da hoçça etergide kıxtaq on huktur buluq diyendibin. Onu etinde mana hanataqına nurot süppetin tılı hüppetin ırata toyuga kulturata surgu biçige barın bu çoran barın tuqrı sütü hoğa diyen sanamın bu. Hen balatçılıqana elbə xomuydum. Onu tergile men çoranların körügü kuduk. Bir unikalni çoranlar balardı. Keterimde ke xaranar abba kuduk çoranlar etti. Kuduk bu meni liver ama kırcağı saqa heriye bar çoran burutan turabı. Bu Allah'ına onaqsı süte etnograftar epittiren hamay kırcağı son 200 yıllar çoran. Bu çoranları xomuybut istoriyam dem Allah'ına benim üdü görem hoq heveske hana художественное училище
оформитель йөрәм. Очорга компьютерде тохтого это. Олен булана искусство культурасы мен онтан хылтан чугас кудет. Олен булана бу кенники хылларга, кенники чөйбе хылга дияхат. Чаран хомер булдым. Бу историялар каз бидди чаран хүддәлбә историялар моны кәсәтә кабым дип була. Каз бидди чаран тергеле там кантан кәлбитә хаддагым бу хомыйгын бем хурый батакпын. Манулланы мен токуй бер манны гете. Бачорга хине эдеретем оттан тахлахи тохтиретем. Бу нахашы күндү бачча кыры жон кыһын хака китеп бире хайын биремете опул отот турмас мастыры нан көрөнө сүйүтүн көрөнө хобутун көрөнө да. Нерен кыһын үксүн булана бу колумтан нере баран кыравокка оготугар бетер тымтык отугар бу кыспыттан көрөнөт. Төрөт этебин деманны гуле ханна да хогот. Төрөт уникальнерлер. Онда мин токуй бар булана ите бу хумеда хижамын история буланы бандыгата. Барта браган булыргы бар капсилер такырja бу үксүн буланы тута хижабы жоннор булла барта астак сахарбы жоннор хамы күндү малларын кудук желере тута хижабыттыр бит. Аны булла бу те хумы бар чөксүн этергелеттен атылган иннан бутун барта. Качтыр болен бу жоннор ми качтыр интереста кудуктарда. Амин токуйган төһөнүн өр хытардан хоччунун Ütен семелиен барта агаяк ончаһынан билин даже билин да кем манны бу батым болу дигән. Булырга көрөн ди бу хите тахта колор бите бу кенники сүйсү лашчарана туралы бу булай күйсөт. Көрөн бу. Аны кыра тахтак булат. Арнамене көрөнөт. Арнамене бу ажы домту ди. Бу бир бошада. Бир арнамен. Кенники те учарана көдө ховлана үдәл бәҗәркән арасы көрөш арнамен бәтер биттер. Олентен булыргыбытын туппатакын этергеле анагыбыт сок куду болак такаратты. Олентенен булыргыбытын карыстыбыт юретебит экретебит булабыт олата бин оропук карасахан народта индикетин декешө жылката уонкен хадилах милах бай дол болу дияны билет. Этергеле төнен тулбытын өспүтүн рыбытын тоюп бутун булырга артефактор бутун тутар Харыстыр көрө жер булакына жабыл кыжык этебинде олар бутер бүтүн өспүтүн тиредден рыбытын тоюп бүтүн бу бай бүтүн дол бүтүн тиредде кунетти. Кыжык жолухан жолу бу диханан бу эн балача комурун тахпын антукум болати бем мусхай ресторан нахпын. Онут көрдүнөр умнуватна демен онна хүддах меха хүддал ба анда дикейте барта жерт. Хүдден тирегилер оны хорохтур бу сыну бу дилер. Хымыйлама дилер. Тестану орбут малларын току дөрен дилер. Уохтин бу бу 200 сыланара 300 сыланара ток компьютер остановка дилер. Бу бар дим бе самое главное байбир. Вот. Көрөгө куду бу хиддалахан төрүт ымсырына керден турбут булбут катактапын. Мана уллана сурына молнактыннардан маны бир бабушка турбута. Төрүт этергеле там хиддал бакта көддөн аттан көддү хатаутын ол бабушка бербете катат. Онтон бу хадмин жалбар булла мия халларым бу. Көрүнөр бу хатта куду кыргы доңго буттырат. Бир сылай мастер. Охранна этергеле мандык музейге бир бандык охан кытак баргынан баран рича мастер ри ортокогоз мастер. Онда котоком мен бу кытабым этергеле мандык этерет уникальный артефакт этебинде бир иккере бар. Аны туран була этебинде биле хебеске хана төһлө албы котокторго чоран кытыя кытак турбута ток хабата. Хебеске хана оланы наворот бартын ваттан ажытын барган денетте. Ол ниттен буланы бехер кудды колора чехин энтузиасттар хин минер ботан була хин балачы булактак үдөшө мастер реставратор музейге багала ден товарстак баратты. Жак ол иче уникальный жөнөртү барларты. Бу булыргы чороны растан хуян отон. Бу кайык бу аджан бутын кайып барбытын бутын ора жөнөр барлар. Көрөгө куду бу эхиниктер аха бактыр таларты. Бами тевинди бу саха норотун бир ухан беренде этти. Темир устар бу билерге кудук нуччекрейтер бихин уччалары уже темир куяктак батыялах үңүлах бактак көсүп кетти. Олар бихи устар бу плана темир ууларындар болгон орондар булыр гатта этти. Атыр бу устар этти. Бихи устар бу түлөрө то бар чуга региондорго бартырет. Камчатканын болундар биле нучча американская компания барда Алясканын эти эңер сууру дегенен Юкондан Канаданын тош эме барлар. Магаданга
Амурская областка, Приморская крайга, тех Красноярская крайга, коту народ тұрбатыд бұл. Бию мастыдыр бұл қатшы бүттірді. Ну, вот это мое отношение к древним сосудам, чаровну, катыя и так далее, да, мастерам, преклонение к мастерам, стараюсь как бы понимать их суть, да, ну вот, пытаюсь повторять на белом холсте, да, впечатлить свои замыслы, да. К сожалению, сейчас эти наши сосуды стали этими музейными экспонатами. А раньше же это ими пользовались в повседневной жизни. Ели, кушали, они были, ну, культура была, искусство было, народное творчество было без отрыва от жизни. А сейчас мы их поставили на сцене, на витрине и любуемся. Да. Вот в чем разница перехода, трансформации культуры вообще. Я говорю, нацияга видно, атономука хуха. Предмет по культуре, вот вид предмета вот. Онан балана бу чаран суалтата улахан мен символ культуры дейді аныбына. Культура чипчала, сака культуратын чипчала, нация детер туактен предмет болар де. Онан бу итагалы кетте себестек. Аны торанапте. Чаранын орожоннор булана итагалла булуктактар. Итагали сакай тагалынан айылканы кетталтыгар жоннор ондук бидде оңрор булуктактар. Дияныбын. Онна бу манна оюта бичиге эгине мандара олок бейте туспа солталардак. Олону бартын бейим астаддар бут учталлар бут онда бу кепсетихи барыдыр. Онна Кыргызский музейигер бейга 200 такка чоран бар. Бега кинлер кетти олог ыксөлүлибит, ол курдук болана фондалары келереннер беге ол конференция кемигер кемин иннине бу жигнак булыргы чороннору болана бартын мерейден туру. Попо баглай даже бу чорон атын доктавакка бейтине хуруякканады ден. Монда чорон ден тылы туттарга болана мас чороннары чорон ден этен турарапте. Илинен кахалларын оğlu буту чороннары ден. Онта те билинги технологиянан коллаборати бизнесменнер эйнер тугунан керамиканнар эйн той чороннарын ороннар тархаталлара такинле браптара олканан баран билин ону атым малына туак кубок виде чорона ден. Аттыгын ден. Чорон ден жиннага болана бу маханан илине кахалларын оğlu булгылы оğlu эре аттыгын ден этен турар. Мен ону кытта сөбүлөбүт. Онда бем боровалан чорон оңорон көрбүк кийбинет. Илибинен оңорон көрбүтүп, ону сүддак ыракан үлө боллади. Ону быгадан кы олороңгон болуна өй сана кийрер. Ону мана бартын ток күйдүгүнөп. Бартын кайда оңорогун, токтургун, ологу бартын олок ырытан ону кынаган ороктор улланда кегинен да олагын кайыгын араханайдан тутан кабан олог илин дога барта өйүн санан барта манда иңере курдук сыган наганы. Ол оннук болар эбет. Олихим болана эти мастердер ден дахадак жондорапты билет бартын болана олог барта мундыр токуйдак онна бейлере мене кепсане хуок. Олог истери ток унуруктак токуйдак жондор болалар. Олихим андык улган туактары символ курдук культура символы болбут чоронун оролдор боллади. Итагалтан сагалан бартын ологон кепсene барта манда бар болар. Нурот кене барта хепти. Дияхнебин олихим болана бу манны мастадыры дөсө тугара ден манны аттыпын багарабын. Ой, мастадыры тарбакка баттанар агаяк мастер калдылар билигит. Онон кинлери өрө тутан билетен олон коо курдук жондор буллады. Олон коо курдук жондор туактаганы бейлере истеригер олок андыйдын бартын аңаран көрөр жондор оңороллор жиханыбын. С одной стороны, реальный предмет, как писали в натюрморте, да?
А Валерий Васильев подход совсем другой. Он раскрывает сам образ Чарона в сравнении с цветком Сардана. Да? И вот подходы разные. Вот. Алгыс түйерер иттен жақай болды. Бүтін народы көмішкүйіш. Культура өтчіп чала. Болар. Бұл өр бердім. Саңа чаронлары ая бар баққа. Эталонный образецтерінен уже фондаға барым музей оңоқтарынан бұлырғы чаронлары болана реконструкция күрдік бұғытынан, оңыру бұғытынан оғылар бұтын өрдебіт. Письмо интеллигенции денін қос-қос сатыры-хатыры ағамын. Олығын болана әте Қытай күтті, Жапоны күтті, алтығар болана төріт табылы бат ден. Ол қареті бұл Россияны күтті, нүчен орada күтті бейге олар бұппыт бұдан ордық ден. Бұдан ордық ден, әтен тұрырдақ, оны отчағына хуық бұт ден. Оны сүрдіған да өпкі әппеті біттен, санығын, онына болана ол кене бұл өремесленді школалар надалар ден, тоғы olur өптер. Олата уыстар, өлбақтар бұлла, оны уыстарынан тахарар өпкене. Белет еріпте. Нацияны соқ боларын, оны уыстар оролларын подчеркивайдаріне ден әттіға дейін. Смысл уже ясно, да? Звуку хомуса и Чарон, вот космос мироздания. И самая вот небесная благодать, да, спущение небесной благодати. Ну, космос, мироздание, земля и вот это. Олата болана, устар болана, бу оңор бутон оқтара, таңас сап, иет комос, же вот. Ите омуктан аты мыт онон бухарылар ден. Мене дүйбініп. Ол оны болына кем Георгий Петрович Башарин оны подчеркивайдан тұрар, білетен тұрар. Сөбілеген тұрар оны күтті. Бұл материалды культура оролын кенлер бастықы месте тұрар. Дүйне культура таттар оғылар ақсандыра әлбән. Нұрокқа, оны егін арасы түттен бардаттан қамсағандар бара тұралар. Нұрот мастырдырын туаға. Мәнінен болбадық, онын Нұрот қамсағына bir etdi. Onun taqsa turar. Onu Türk kültürü tütten bileyin oğulları yiğitetті hararga. Bu us oğulları, çoranı satan oğulları, onda bu böyle höktür oğulları, tokkuydur oğulları, sakalı kuttaq sürdaq oğulları, tokkuydak oğulları yiğiten taharasa tübür bir üyrak pükkühetigar. Ki attıgar bulurgu çoranı, onda anıgı çoranı tutan kurdağına bulurgu çoranın hem bir kırıhıvay onda olana bireme beyte çocuğun tahar bu çoran etiger siniyer bütünlütüver igen kalbıt oğa enerjide bütünlüte Allah atını gösterir. Materyalde предмет, бытовой предмет к нам баран, мантыган балына сүрдәк, итәгәлі кітті хевәстәк, онын бейге болу bu çorаны ЮНЕСКО-ға әне олон қоғырдық шедеврге документін бәлем нерге сағалығын, үлене хағалығын ден. Әтейіне келдері әжеп.